Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Ketenat ia dari jong ke Pakistan Khwaja M Asif ula Phla baka Pakistan ke Kyrshan ni kam Lehnoh dak bakno baka jing Kyrshan ke dei nak benta ke US bat kiri sepngi ya kani Khwaja Asif ula kran Ketenat pathai khubor jong ke ribilat ke Sky News hak dei ke jing kran ke nong tho khubor ke lokali ya uni menteri bahato phikam baka Pakistan ke don ke khana ke banadu menshwa baka Kyrshan bat ai jing hikai bat betingka yakini ki seng Lehnoh hak ba menteri ke Pakistan ula juba ngilale yakni ke kam jakhlia nak benta ke US hak ni gilai post nam bala Lehnoh kentup yakiri sep ngi bat kari bilan dak ba ong baka ni ke sinjam ke long ke babakla shibun bat ula ong baka Pakistan ke lamat jing e namar kata ula benrap ru baka Pakistan kan jin dalalong keri bala ban shanya alada ka Islamabad kam shimna yaso bat kiri sep ngi hak por jong ke thma Soviet Afghan bat kathma balayalam da ka US persya iki Taliban hadian ke 9/11 Kajing pediang jong menteri ke Pakistan bola le ka kam jakhlia da ka Kyrshan ki Lehnoh nak benta ke US bat risep ni kawan hadian kajing syak thombor jong ki Lehnoh pahalgam hak ba 800 ringgit ki rupat ba ki la syak siat yap hak we ka jaka jong okai habai saran ke Pakistan ke Kyrshan ke Amerika hak thma Soviet Afghan dak ba ai jing hikai bat ai jaka sa ki Lehnoh ki badan ni ki tiar ya le ban ya le persya ki Soviet ke proxy war hapdeng ke US bat ki Soviet ke penlong ya ke Pakistan kum ke benta ke bakongsan nama ke jingnai lan banyat na uput usam jongka bat ke Afghanistan kathma ke lakut no ada ke jingmi no jong ke Soviet na Afghanistan bat kathma po yeng ke bala penlong ya ke Taliban banwan ke Bolsonshar lajan shiposnam tat hadu ke jinghyar thma ha ke World Trade Center hausnam 8000 iwei ke bala pen khiwen ya ke perthei baro ke wei ke Pakistan ke bala Kyrshan pisa bat hikai ki Lehnoh ha ke ri jongka ban persya ya ke India ke la syak kenok biang baka Kyrshan ki Lehnoh ki bat thombor ki riupat ba pahalgam ke the resistant front ke badai ke tanat trikam jong ke wei na ki Lehnoh ba shirkhei ha India ke be trilang bat ke seng Lehnoh jong ke Pakistan ke Lashkar e Taiba Kalashim ke jingkit kli halor ke tegi jing thombor katkum kita long khubor le thu baka tegi kenhun kaladon laslam baha Kashmir kitanat pahra ki nget bakan ke seng Lehnoh ke dei ke bladon kti hashibun ki kam thombor ki bashirkhei hak lenga than kenthop hasonama buta pathri bat hagan derba